nach Sophie Taigh. Cainnt, hai córach rí carachid an radio. Bíad bear an éan dras de héin. Nach sin luwe. Cainnt in gain. Sé sheriffis radio in an hospital in a haun. Bí program Gaelic achga hulle seach gain le sórichte. Kom a joon ai bruin. Bí brin mu Jane héin agus mar a hiún sich I Gaelic. Ba mi hín agus Etta a coit in de nach an Gaelic na paraia. An rocalas úr? Chara, díadach na scéalach gan ábhaisteach van a parliament an a lumin agus an a Naidheachdan. Luch politics a trot. Is agus conspatch. Ba un scéalach achga ba gléin noch. Oh, kom I in a van aris sin? Vai manéis agus dúl gan bí go cháirle a tuch barach Taigh a tchechat. Hu ga dimmerig iad an operúr cúteach, an dofigar leis I ciúl. Hunnach gus gur féime de léit. Ha sé den te chuch edicad de hort ganéis an tachatas an ciúl a leisachach. Húil is cúteach go bhfuil committee na féise dáchasach neach oprach iad bhfuil Rona astach. Bíab glích. En jy díadach aris van? Bakel bhain le un na cárlaich an cúteach. En neach laverster son na nealin an cruachil. Sin a dé, bí as an jún at bháim goháim a Gaelic bheitheichte. Sulen de geintich na cárlichan fat. Ha mé dúl gur ó cistrin go má crua jaam mo chosca sin. Ach, cha máluch mór I dhéanamh den éis. Agus, ba a tolige leis an dacra go huadat son na Taigh úr seo. Nach Rona and Etta iad an neach an radio cúteach. Charó an radio ac am mér. Fé me bí éisteach reis a ríist. Is tal am a bhí a géisteach reis an radio? Well, an you'll television active. Hanna jalafin na siar an radio a Pàdruig. Nach cúsa an fisacha I a bhlog agat. Bíú ag olanich a chursa hiúil an sa stádi. Aye. Ní mi sin. Nóna, gúil do gár man opid. Me jef mi acalav, curiad feshucum tuvistay collegiac, ag a charasatje? Se a gúch táiseach a gulachach ma ha,